Nalang golesenya, Obama kita nakas, dorong bina kape na radio fijuan nando mo. Ayaw benyana kita barongon na radio fijuan nando mo wisi hinatoka. Nguelo ilaisa ingatoka, rong bina na hera makawa ina radio fijuan hingatoka. Radio Fijuan nando mo viti. Ni sambulo binaka. Say koe ongo na pakaleleka ni nonde tukutuku e nambongi ende indai. Rauta ni runan rau wasanga buluka tolu tau loko na mata baka tututaki e vingoma na palni bola ni bending ningi. Mea dhaba ni mai songa na beba tututaki e na tini karuna kaloko e singa lebu ni kua. Mai ne wili ongo nduanan rau vitu sanga buluka ruan na mata e rasa baka itaki merna tu. Ka ono na mata e rasa na sianga ni tu e na bending ningi. Rauta ni ono tau loko na songo-songo pa politiki erna tu tiko e na binding-dingi e namba kiongo. Na Fiji First, Sodalpa, ke na NFP, erto sabakan ditaka e 5,2 na non rato undui mata erna tu tiko e na binding-dingi. 3,2 na mata may na Unity Fiji, 2,8 may na Hope Party, ka 2,5 may na Fiji Labour Party. Wakan ditaka na bunibola ni Fiji First, aya Said Kayum, ni Sanjay Kirpale, dona velua e sana sosomita ki Nazia Ali na National Federation Party e sa beauty Himayat e dona sovea mena sosomita ki Firoz Mohammed ia na iliulu ni Fiji Labour Party e na loma ni palimendi Aman Singh e se wara tiko na beba kandita ki mai na bali bolo ni bindingi e na kena kandita ki na yada ni songo era na sanga tiko ni tu e na bindingi na songo-songo mga politiki na National Federation Party e bosa sarabako kaua ki na songo-songo na Fiji First salamuriti nga na nonra ndaumbiuta na lewi ni songo-songo ngo na veitukutuku membaletira e na mona liba-liba. Ngoe salamuriti nga na nona kilakasa mitaki o Firoz Ghulam Mohammed e ndua na mata baka tutaki tau manda ni NFP e na nona a bosa baka tatataka na bunilawa kene ministani beiboli. Kilakasa mitaki o Mohammed e na ndua na video e bosa baka tiko kina e na kena toko ni o Aya Said Kayum kena minista ningele Fayaz Koya. Ia e na bosa tiko kina FBC News ni kua. Tuku no Muhammad ni a sianga ni tuku na nabe boso ya. A bosa na FBC News wani lilu ni NFP Professor Biman Prasad. Katukuna ni sa sianga ni tiki ni songo Muhammad kana sianga ni bosa membaleta na tiki nongo. Warita ka na iliulu ni Freedom Alliance Party, Jagat Karunaratne, ni natoko na songo-songo mga politiki na Sodalpa, kaya ka nangan revi, endo ni songo-songo merato na toko bata, ni dhaba na binding-dingi. Di na nirato na tutiko e na binding-dingi, e na ruko ni Fiji Labour Party, tuko no Karunaratne, nirato na tubo ka raw, e na non-rato na rawa, ni na sema kaya na sotal ni songo-songo mga politiki, e na kaya na biwata endo na mata ni tu. E na nonobosatiko e na FBC, TV for the record e nambongi e kuria ni rawa telanga merto na sema ke na National Federation Party. Ia tukuna na iliulu ni Fiji Labour Party e na laman palimendi Aman Singh ni rato set raito mandatiko e na kena baka rauta ke na bindingi nimbera ni rato nanggay baka tulewa e na pati rato na toko bata e na kena biu bata e ndua na mata ni tu. Kina gito e rawa ni nabeto mani na timi ni Samoa se na timi ni Tonga e na vuko ni sotsota ni Australian National Rugby Championship salamuriti nga na beka e samay rawata na nonda mata timi ni rua e na rua na embaki ni sotsota ungo. May tabekiri na pakaleleka ni nonda itukutuku na kena ikuri e rano na saman stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni Wedding Vinaka. I'm Vani. For the latest news updates, I only listen to Gold FM here in Singatoka. My name is Lodi. I'm from Lambasa. For the best news updates, I always listen to Gold FM, only the classic hits in Lambasa. Bula, my name is Miriama. For the best news updates, I only listen to Gold FM here in Dakasi. Gold FM, only the classic hits.